Pozdrav! Danas ću vam pokazati kako napravite thumbnail kao muđe u samo par minuta. Prvo i osnovno, nađite wallpaper od PUBG-a i stavite ga u Photoshop. Drugi korak, ako imate ovako karaktera, isečete ga, kao što sam ja ovdje uradio, koristeći pen tool i kada isečete, stisnite make selection i Ctrl+J da napravite novi layer sa tim karakterom. Uglavnom, kada ste ga isekli, stisnut ćete na pozadinski layer, ići na filter, blur gallery i field blur. Premestit ćete ovaj kružić ovdje i smanjiti ovako blur na otprilike 3. I stisnut ćete ovamo gdje je daljina i smanjiti na recimo 11. Ok, sad imamo zamućenu pozadinu. Sljedeći korak, napravite novi layer, pritiskom na ovo dugme, uzmite neku nasumičnu boju, stavite brush na recimo 1000 i lupite mu neko nasumično osvjetljenje ovako. Onda možete uzeti crnu boju, napraviti novi layer i staviti ovako recimo, opa, divno. Smanjite malo opacity, savršeno. Kada ste to uradili, ićete na sve layere, ići merge visible, znači ići na filter, camera raw filter i prebacit ćete malo temperaturu ka desno, prebacit ćete malo tint ka desno, kontrast ćete povećati ovako, highlights isto, shadows malo isto povećate, isto i white i blacks malo gurnete levo, isto važi i za vibrance, saturation, malo povećate, savršeno stisnite ok. Sad ćete uzeti rectangular marquee tool, uraditi ovo, ići Ctrl+J, ići desni klik, blending options na taj layer, izabrati inner glow, staviti ovako na opacity 54, na crnu boju blend mode normal, ok, možete sada layer ispod ići Ctrl+U, malo lightness povećate, ako, malo saturation, ok, sada opet izaberite oba dva layera, idete merge visible, sada kopirajte taj layer pritiskom Ctrl+J, idete filter, other, high pass, stavite na 8.8, ok, i stavite blending mod na overlay. Smanjite malo opacity i uzmite text tool, izaberite font Bebas Neue, napišite nešto u beloj boji, naravno velikim slovima, pravimo uštipke, izaberite uštipke, stavite na žutu, uzmite ovako tekst, malo povećajte, držite ga ovako da ne upada ovdje od timestampa da bi se vidio tekst zapravo, stavite ga ovdje, idete opet desni klik, blending options i stavite outer glow na neki 59 opacity, crna boja i blend mode normal. Eto magije muđinih thumbnailova. Bacite like i subscribe ako vam se svidio ovakav video. Pišite u komentarima ako bi želeli još nečije thumbnailove da napravimo ovako samo par minuta. Ako slučajno izaberem vaš predlog, može dobiti pozdrav u klipu ako to želite. Tako da, zapratite me i na Instagramu powerhamster_. To je to.